Jungle. Audio Jungle. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe inshuti bakunzi ba Rwanda Top News, aho muri mu bice bitandukanye by'isi nizere ko mukomeje kumererwa neza. Iyi ni Rwanda Top News nk'uko muri kubyumva, ni ya cano nziza ibagezaho amakuru meza atandukanye abavugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Nizere ko rero mukomeje kumererwa neza mwebwe mudukurikiye. Rwanda Top News rero murabizi, muri ibyo bihugu byose tuba tuzengurukamo tuba tubashakira amakuru meza, amakuru udashobora gusanga ahandi hose, amakuru acukumbuye kandi amakuru y'ukuri. Tugera rero muri domene zitandukanye tukazishakamo amakuru. Hari domene ya politike, hari ububanyi n'amahanga, diplomasi, hari uburezi, ubukungu, ubuzima, ubutabera, tutibagiwe imikino n'imyidagaduro ndetse n'utuntu n'utundi. Izo rero ni domene zose tugenda tubashakiramo amakuru kugira ngo tuyabagezeho, kandi nta nubwo tujya twibagirwa iyobokamana. Reka rero mbanze nshimire mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel ya Rwanda Top News. Mwumve ngo muri abantu b'agaciro kuri twe, muri ingenzi kuko mu by'ukuri ni mwebwe mutuma dukomeza gukora. Muramutse mudahari, mutatwereka urwo rukundo rwo kutugaragariza ko mwishimiye ibyo tubagezaho, natwe ntabwo twaba tugihari. Mwarakoze rero, turabashimiye. Shishikarize n'abandi mutari mwakora subscribe kugira ngo amakuru yacu meza tuba twateguye tubagezaho adakomeza kubacika. Mukore subscribe nyamuneka, mudakomeza gucikwa n'ayo makuru. Kuyikora rero ni gute? Urareba hepfo gato y'iyi video, urabona ahanditse subscribe, ni iburyo mu nguni y'iburyo. Subscribe urahita uhabona, cyangwa se sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Numara kuhabona uhita ukandaho. Umaze gukandaho rero hahita haza akandi kantu k'inzogera gato, hanyuma nako uhite ugakandaho. Wumva ko niyo ugakanzeho gahita kavuga nk'inzogera nyine. Hanyuma ubundi tujye twibanira ibihe byose, uko tugejejeho amakuru buri saha, buri munota, uko dushyizeho amakuru uzajya uhita ubona notification ikubwira ngo Rwanda Top News ishyizeho amakuru aya n'aya, ugahita ujya kuyareba rero uri uwa mbere, amakuru akiri mashyashya atarasaza. Hanyuma rero ikindi nabibutsa ni gukora like. Ntimukibagirwe rwose gukora like, ngo mukore share ndetse na comment ku makuru tuba twabagejejeho. Nk'uko mubizi rero mba mbazaniye amakuru mashyashya. Muti amakuru mashyashya rero mbazaniye ameze ati? Ngira ngo murabizi ko minisiteri y'umutekano iherutse gutangaza ko bohereje ingabo z'u Rwanda gufasha izindi ngabo zari ziri muri Centrafrica kugira ngo bagarure umutekano, ndetse hari n'inyeshyamba zari zitangiye gusagarira izo ngabo z'u Rwanda zari ziriyo, bituma rero biba ngombwa ko boherezayo izindi ngabo. Ngira ngo no mu kiganiro ejo bundi kuwa mbere, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abaturage muri rusange, yabigarutseho avuga yuko bagiye no gufasha mu gikorwa cy'amatora giteganyijwe ku itariki 27. Kuri ubu rero ibintu bimeze bite? Ibintu byifashe bite nyuma y'uko izi ngabo zimaze kugerayo? Mbese bihagaze bite? Inyeshyamba zirahari? Amatora ameze ate? Umwuka umeze ute? Nibyo rero ngiye kugarukaho. Hari impungenge z'uko umutekano ukomeza kuzamba muri iki gihe amatora y'umukuru w'igihugu yegereje muri Repubulika ya Centrafrica, cyane ko ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byiyongereye mu bice bitandukanye. Muri ibi bitero harimo ibyibasiye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu. Ikaba ariyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda nyuma y'amasezerano yagiranye na Repubulika ya Centrafrica
yohereje izindi ngabo kugira ngo zifatanye n'izisanzwe yo kurinda umutekano no guhangana n'abarwanyi bashyigikiye Francois Bozize wabaye perezida kuva muri 2003 kugeza muri 2013. Twashatse rero kumenya uko umutekano wifashe muri iki gihugu kugeza ubu. Twifashisha urubuga rwa Twitter n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica hariyo MINUSCA. Nk'uko bigaragara mu makuru MINUSCA itanga, ingabo zaturutse mu bihugu bitandukanye zoherejwe mu bice bitandukanye by'igihugu, aho ziri kugerageza kurinda umutekano wahagabwe ibitero n'aho bikekwa ko byagabwa, hakiyongeraho impamvu nyamukuru yo gutegura amatora atekanye. Hariyo rero n'ingabo za Nepal. Kuri uyu wa 21 Ukuboza 2020, ingabo za Nepal zifite ibirindiro mu gace ka Bokalanga kari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, zagaragaye zitegura kugaba igitero ku barwanyi bazishotoye tariki ya 20 Ukuboza 2020. Hariyo n'ingabo za Bangladesh nazo ziriteguye. Tariki ya 20 Ukuboza 2020, ingabo za Bangladesh ziri mu butumwa bw'amahoro zifatanije n'ingabo z'igihugu za Centrafrica mu gucungira umutekano abaturage bari mu gace ka Yakole nyuma y'igitero cy'abitwaje intwaro cyari kimaze kuhagabwa. Hakabayo rero n'ingabo z'u Burundi ziryamiye amajanja. Hari amakuru yatangajwe avuga ko abitwaje intwaro bagabye igitero mu mujyi wa Sibuti tariki ya 19 Ukuboza. Ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'abayobozi b'inzego z'ibanze bahakoze uburinzi, bizeza abaturage umutekano usesuye. Si ibyo gusa rero, mu murwa mukuru wa Repubulika ya Centrafrica witaweho cyane. Abarwanyi byavuzwe ko bashyigikiye Francois Bozize ukekwaho gushaka guhirika ubutegetsi nyuma yo kwangirwa guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu tariki ya 18 Ukuboza 2020, bakoze igisa n'imyigaragambyo, bafunga imihanda yo mu duce twa Bosembere na Bosangoa, bafite gahunda yo gukomereza mu murwa mukuru wa Bangi. Ingabo za MINUSCA rero zoherejwe muri utu duce zirukana aba barwanyi, ndetse hoherezwa andi matsinda muri Bangi no mu bice biyikikije kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage. Hakomeje rero n'inama ziga ku buryo amatora atazahungabana. Nko kuri uyu wa 21 Ukuboza 2020, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Centrafrica Laurent Baba yagiranye ikiganiro n'abayobozi batandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga mfatanyabikorwa y'iki gihugu, yari ihagarariwe n'intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Centrafrica no mu karere ka Afurika yo hagati, Ambasaderi Mathias Bertino Matondo. Ingingo nyamukuru rero zabahuje zirimo ikibazo cy'umutekano ndetse n'aya matora ateganyijwe tariki ya 27 Ukuboza umwaka wa 2020. Banzuye rero ko hazakorwa igishoboka amatora akagenda neza, umutekano n'amahoro ari byose. Ngibyo rero nguko uko bimeze, uko bihagaze ubu ngubu muri Centrafrica. Ngira ngo murabizi ko hari n'amafoto arimo kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, agaragaza rero uko umutekano uhagaze, uko urinzwe. Ngira ngo mu mafoto twatangiye kubona kuva ejo, hari n'aho umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda agaragara arinze perezida rero wa kiriya gihugu. Ni ibintu byiza cyane, ni ishema ku Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nguko rero uko byifashe muri icyo gihugu cya Centrafrica. Ubwo reka twizere ko n'amatora azagenda neza, kuko murabizi aho ingabo z'u Rwanda zageze
ibintu biba ari sawa cyane, cyane ko hariyo n'izindi ngabo nyinshi zagiye kubungabunga amahoro, rwose twizere ko ibintu bizagenda neza amatora akarangira mu mahoro. Reka rero mbashimire kuba mwabanye natwe bakunzi bacu, bakunzi ba Rwanda Top News, mbizeze ko nongera kubagezaho andi makuru mu kanya kari imbere, namwe rero ntimuntererane, mwongere mudutege amatwi nk'uko bisanzwe. Iyi ni Rwanda Top News, Imana ikomeze ibarinde. Audio Jungle.